Ngin part ways nak mentah. Keblei bapiwan. Keblei bapiwan mah. Bisi buat stenat. Tisa participate biang kong iba yel tiru participate biang banyak ikan duk mah. Nak bangsa saya tak kenal. Bami siap leran nah. Bam jeng leran siap. Pai kita dia babe mah dapat yang penting lampang kadang. Kadang dulu. Jadi sebentar. Halo perlu perjalanan yang terbaik di perpaskan YouTube channel jengi tem tangan dan bagi family member semua iba job yang ke kontes ke jengi iba ni ice sehat dekat ke kontes kalau ke bangi hak sejak ke resort iba nilai ke cakayu mah istri iba nilai bila job yang betul ke kontes yang dalam buat kita dan syuban sawan Jadi tanya apa ini minta? Daya pi anu layawan ni apa? Yang September. Kami tentang pengin jadi kami member kita lah sama banyak kesan Tinggi seperti isu ya kita di members kita nak sawan mak. Tim tadang pantang mumu. French fry betul mah idan hadukan hakane ke restoran ke Trelli restoran ke badan apa laban saya ke lapang restoran ding spa yang simpel mah sama kita mau coba boleh bas kasas bakle ba lelang rodot senam pangba suatu men suatu kalau ingin join restoran juga biasa pentabang itu bang dia bang kenya ke restoran suggest di try jom kene hikan yang ni I komen ke hang tu itu apa sawan mat hapo Australia ngat pasyat hiu chau I try bat ngadi try ong kon ta tapi lagi ko awan try wan try tingim te pada manu beli try nama gua kelteng em kelteng ko kelteng hayu sanin kapher te itu da Amelia kumnu hidan kumtai Amelia da bagat ngapoi badli ya kan di restoran yang try di kom kal mau pelang tak kan kom mai khai yang ta tilai apet kan tim tu shop anu di try di review I wa di try sama man komen biak tiam tang last tang penyapan dia ni lapai ni ki family members lapai ya lah kali kerteng oh iba tang la dan kemne krei ting la ya abstain kier ngut hi na de meneh te bagi sak ada traffic jam dia latih hi serselong mah tim tang stang order noi kebab apa ni dang tho kini ti sajit sia jet iwa je lera dah pen fried rice kadon kadang dia siawan perlok pen ingin saya recommend shibit kan kabang te batias babang ini ba arranger jon minta sih palok ni di Jingbam Tibet Momo Tibet sedang nak kemas Bang Sender yang hi tak kat cua session
Ini tahu. Tibitan homo. Oh, chow altili deh. Oh, news. Chow altili. Oh, bad prawn. Ni ke show peron ah. Nak biar. Ni show. Ayo, Ni rajo. Ni show peron betul pat. Anak pan biang. Tahu ni. Layo show mata empat dia. Alright. Kita sedang sekat nunurkan. Ya bambai mah wad leran. Ya kat hi se bet le terai bet. Alright. New way. Run đây. Te perlang tanya dang noi kabama ngora kapor kalayan. Saya kapor so kapor di sipai kapor kila pan bak pengin mas na. Gas dang kada sinduai mah. Bakit? Baleran mo. Bambe. Dua. Andun dua. Pasim-sim na dutay. Coba koi tay. Koi. Dan itu tas basam dan badannya tampaknya itu deh. Ini kolon dua. Bangsa pelcong. Lah bangsa setan kamera. Bami siap leran nah. Bam ting leran siap. Pai tiba dia babe mah ada yang tentang lampam kadang mah. Kadang dah dulu. Giờ thì ông chỉ bên ta đây here. Tìm trường là vòng các anh vậy. Xin lấy thẻ. Bang am baru yang lakat yang pam kedang mah jelek tadi siap lihat penting mah Ngin part ways nak mentah. Beli mafiwan. Beli mafiwan mah. Bisi buat senat. Tisa participate biang. Kong iba. Yel tiru participate biang banyak ikan duk mah. Perlu kita ketemu di lantai pan nanti nak buat beli restoran dia sebab siau itu latak buat panuan kena kedudukan dia akmat jumka dan kerasi masalah cikir itu nanti analis di sana yang menipras sampai menipras dia kena kedudukan ini
ATM ha HDFC Kalau ATM. kabam kabang bakado kabah tuna wajam bah mah kabah affordable bah kador kabam pakias lah kabal ong try bertahi kabang kabah ya di perlu katuh mah kila ya lagi family members dengi te laung ba keren ru ki lera mah kim dah het ya than mah da kabam ru mat ki labam jing lera jing laung ni baju lera bam bên napang apa ki ong lah kadang ke kim lali ngim lam pen buat mah ya Di lera ni ka jo ATM mo. Ti kum ni pa di nga kwa ban ong ye. Ya baro ba what you lera kan ka ba ni ru yim lera ni. Ba ki lera ni mo. Di ta ka tahu what you lera ha. Di nga ai kubi gitu sambut di balawan. Bat di balak pelat po kenang-kenang bangwan. Celebrate bat ni si ong na. Di kubi si wen ye pi baro. But no bhaban mangisyan benta paro di family members ni para jo ni tiba jumpa ya kesani kan video jadi so bhaban siya benta nang ba inyo banyak itu pathiman na kapwa pi publish pun lakrit yang ni di tangkat tu ke video ni petkon noh ni bat ngisken do be people kau yang next video bantuan bat subha di bompat like bompat subscribe sebab ban ya subscribe no kita pula berang subscribe thamai ya kan ke channel ke jengit ni apa yang subha pi iwe mo bala subscribe thamai kan ya channel ke jengi syakap families jengi mah mar official dia tangkat tahi okay bye bye publish pun good night